Dobar dan od mene. Ja sam Vlastimir Đorđević, radim u Bani Henkel na poslovima tehničke prodaje za teritoriju Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Albanije. I ja sam predstavnik divizije koji se bavi lepkovima, kod nas se ta divizija zove AG, bavi se industrijskim lepkovima, zatim i masama, tečnim metalnim potencijalom i moj kolega Dragan Stojanović koji se bavi sličnim poslovima. I pre nego što krenem na moju prezentaciju, kolega Dragan će vam nešto ispričati o ovim novim lepkovima. Dobar dan svima, moje ime je Dragan Stojanović, mašinac koji je u Henkelu 11 godina i koji je zadužen za, kažem, ta tehnička pitanja. Ja ću vam pre nego što vam kolega izloži ovaj teoretski deo dati par praktičnih saveta oko lepljenja, bilo kojim vrstama lepka, i demonstrirat ću vam lepljenje sa ovim novim tehnologijama o kojima će kasnije kolega Vlastimir malo više da vas upozna i informiše. Ako imate da lepite istorodne, raznorodne materijale, suština, kao i kod svakog posla, je priprema površine. U ovom slučaju zalepit ćemo 2, odnosno 3 aluminijumska PET profila. Priprema podrazumeva temeljno čišćenje. Znači, površine koje se lepe moraju biti suve, čiste i odmašćene. Imajte uvek na umu kada ovo radite da može proizvođač da razvije lepak ili zativnu masu za nasu, za bilo koga, ali ako u pripremi omanete, što bi onaj na filmu rekao, džaba ste krečili. Suština je u pripremi, to je 50% posla. Kada pripremate površine za lepljenje, pridržavajte se iskustva proizvođača. Kod nas konkretno, za upotrebu bilo kog Loctite lepke ili zativne mase, koristi se Loctite 7063 kao univerzalni čistač. Pakovan je u aerosol boci, znači sprej boci od 400 ml i sa njim ćete kvalitetno pripremiti površinu. Nemojte koristiti, i to je velika zabava, nemojte koristiti benzin, naftu, razređivače, nitro, uljane, ovako onakve. Znači, jedina, ajde da kažemo, hemija koju vam mogu preporučiti ako u tom momentu iz bilo kojeg razloga nemate ovaj čistač je aceton. Znači, jedino ćete acetonom pripremiti tu površinu. Naravno, treba da vodite računa kod plastika, zato što određene vrste plastika nisu rezistentne na ovakve vrste čistača i možete oštetiti površinu, pa ćete onda uzeti adekvatan čistač koji tu plastiku neće razgraditi. Ove profile sam već očistio, jer nije baš prostorija namenjena za rad sa ovim, tako da su već odmašćeni. Koristit ću lepak o kojem će vam kolega kasnije malo više reći. To je hibridni lepak sa oznakom 4070. Što se tiče karakteristika, jako brz lepak. Kad kažem brz, mislim na inicijalno hvatanje. Dvokomponentan je, što se tiče tehnologije, kolega će vam više o tome reći. Šta je bitno reći kod njega, ovako čisto informativno, ovo su lepkovi koji su brzi, a koji popunjavaju velike zazore. Znači, s ovim lepkom možete da zalepite 2 materijala, čak i ako imate zazor do 5 mm između ta 2 materijala. Dvokomponentan je, u svom pakovanju ima potisni klip, znači nema potrebe za bilo kakvim dodatnim alatom, imate 2 cilindra gde imate 2 hemijske smeše, istiskivanjem, odnosno potiskom klipa, obe komponente ulaze u statički mešač, gde se same mešaju u određenom odnosu, konkretno ovde 10:1, i ono što izađe napolje je gotova smesa s kojom možete raditi lepljenje. Lepak se nanese na površinu. Naravno, potrebno je neko vreme da se to fiksira, jel?
ću staviti ovde, pa ćemo priču oko ovog praktičnog dela nastaviti na kraju, toliko od mene, a sad vas prepuštam kolegi Đorđeviću. Da se vratimo na našu prezentaciju. Kao što sam rekao u početku, ja sam predstavnik firme Henkel, ili kompanije Henkel, koja je multinacionalna kompanija sa sedištem u Nemačkoj, koja se bavi proizvodom različitih hemijskih sredstava. Pitanje za sve vas i pitanje za mnoge koji su ovde, da li znate čime se to stvarno bavi Henkel? Verovatno niste znali ili niste mogli da pretpostavite da je Henkel na prvom mestu po proizvodnju lepkova na svetu. Ne znam da ste znali da Henkel proizvodi toliko količinu praškova s kojim može da se opere preko 25 miliona veš mašina godišnje, da se u svakoj sekundi proda preko 20 vrste ili preko 20 komada različitih boja za kosu. Cela ta proizvodnja Henkela mogla bi da se podeli u 3 dela, da kažemo tako, prosto. Jedan deo su sredstva za pranje, čišćenje, maširanje, što rulja, što posude i neke druge stvari. Drugi deo je ono što mi zovemo kozmetika, odnosno to su razni dezodoransi, sapuni, kafali za kosu. I treći deo su neke vrste lepkova. Lepkovi i adhezivi su podeljeni u 2 grupe. Jedna je grupa građevinskih lepkova, to su ceresit, brand ceresit, i druga vrsta je industrijski lepkovi za održavanje i proizvodnju u industrijskim postrojenjima, što je vama najviše interesantno, gde se mi nalazimo. I tu je dominantan brand Loctite, imali je tu bilo mnogo brandova. Sada je to, da kažem, svedeno na 7 brenda i najveći brendi su Loctite, Teleson, Bonderit, Technonel i ostalo. Gde smo mi zastupili, kada pričamo o industrijskim lepkovima i zalepnim masama? Pa zastupili smo u proizvodnji, zastupili smo i u proizvodnji vozila i u reparaciji vozila. Zastupili smo i u proizvodnji i održavanju mnogih podsjetnih postrojenja. Oni su naveli da nas ima u prvoj ugradnji poljoprivredne mehanizacije i njihovih delova, da nas ima u prvoj ugradnji prave tehnike, frižidera, drvozivača, da nas ima u medicinskoj opremi, da nas ima i u proizvodnji filtra. Međutim, ovo nije sve. Nas ima u svakoj vrsti proizvodnje satova, do proizvodnje aviona, do proizvodnje nuklearnih podmornica. Znači, na svakom mestu možete naći neke Loctite-ovih ili Henkelovih proizvoda za lepljenje, zatiranje, održavanje, reparacije itd. Ono na čemu se mi danas fokusirati, to su proizvodi koji se koriste u prvoj ugradnji, popravkama, žaranju i servisiranju u industriji, u procesnim postrojenjima. Šta mi nudimo? Vama ili krajnjim korisnicima, tako da kažem. Nudimo proizvode koji se koriste u održavanju, pre svega mašinske lepkove, zatim mase. Nudimo razne proizvode za popravku, među njima su i ovakve lepkovi za reparaciju, lepljenje, zatiranje. Zatim za obnavljanje, kad kažemo obnavljanje, znači obnavljanje već potrošenih iz kabelnih površina. Mogli ste vidjeti u holu, ako ste povratili pažnju, jedno kućište pumpe koje je stradalo od kavitacije vode, gde smo koristili naše premaze za popunjavanje rupa, a zatim i za površinsku zaštitu tog dela. I naravno, imamo naše proizvode koji se koriste za podmazivanje i čišćenje, od njih je i ovaj 76. o kome da malo pričam. Kao što sam malo pre napomenuo, ima nas u svakoj industriji, svuda na svetu, u svim zemljama. Loctite je inače izravno američki brand, razvijen pre Drugog svjetskog rata, nekih 97. 8. godine je on otkupljen od Henkela i sada je sastavni deo Henkela. Šta mi kao Henkel možemo da ponudimo vama ili krajnjim korisnicima? Možemo da ponudimo povećanu pouzdanost, možemo da ponudimo povećanu efikasnost, naravno i povećanu sigurnost ljudi koji rade sa tim, odnosno zaštitu ljudi koji se bave lepljenjem i korišćenjem naših proizvoda i oni koji se nalaze u okolini proizvoda, a sve to donosi pre ili kasnije smanjenje troškova. Sve su to naše prednosti u odnosu na konkurenciju koju imamo na tržištu. Mi dajemo i partnerski odnos sa kupcima. Tačnije, mi koji smo na terenu, kao što smo ja i Dragan, stalno smo u kontaktu sa kupcima,
razmenjujemo informacije, razmenjujemo dokumentaciju, tehničke listove, sigurnosne listove. U svim oblastima lepljenja, zahtevanja, zaštitnih premaza imamo lidersku ulogu. Naše su tehnologije inovativne, kao što se ovde vidi, i u mnogim našim proizvodima možda vidite da smo mi u stvari vlasnici patenta. Imate interesantne proizvode kao što su poliamidni kono za zakrivanje cevi, anaerobike za učešćivanje šrafova ili recimo hibridne lekove koje nema niko na svetu i koji su zaštićeni patentom. Imamo ogromno znanje koje smo mi izvukli iz industrije i prebacili u naše razvojne centre koji su dalje usavršavali određene proizvode, tako da se u svakom slučaju može reći da smo lideri u ovih tehnologija. To naše iskustvo koje mi imamo, zatim razni vodiči koji su u obliku raznih prospekta, bilo da se radi o prospektima za održavanje kao što ih imate sad u vašim kesama koje smo vam ostavili, bilo da su to vodiči u, da kažem, reparaciji ili popravci automobila, bilo vodiči za procesnu industriju, znači imamo ogromnu literaturu koja je dostupna na svim jezicima i dostupna je online na našem sajtu. Znači, ovo možete skinuti ili pogledati naš sajt. Imamo razna odobrenja i sertifikate za upotrebu naših proizvoda u svakoj vrsti industrije i, naravno, imamo razne programe koji, ne znam koliko su oni interesantni, ali koji se tiču održavanja u industriji. Mi imamo široki opseg rada, da kažem, mi mislim na naše ljude na terenu, gde mi stalno obilazimo neke fabrike, procesne postrojenja, konsultujemo se na licu mesta sa ljudima iz održavanja, iz proizvodnje, pravimo razne treninge, obuke, na kraju donosimo zajedničke zaključke ili donosimo rešenja za određeno mesto i na kraju, opet se vraćam na početak, imamo jedan partnerski odnos sa svima s kojima radimo i dajemo najbolje rešenja koje su najbitnije za datu aplikaciju. Sve je to u cilju opet ova naša 4 postulata, da se poveća pouzdanost, da se poveća efikasnost, da se poboljša bezbednost na terenu i naravno da se smanji trošak. Mi imamo široku paletu proizvoda, pa samim tim imamo široki izbor kupaca. Kada imamo široki izbor kupaca, onda imamo široki izbor informacija. Pa onda sve te informacije koje mi prikupljamo, prebacujemo u neku vrstu dokumentacije, kroz naš razvojni centar razvijamo i postojeće proizvode i pravimo nove proizvode. Imamo ogromnu mrežu distributera, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Svi ti distributeri su obučeni, svi distributeri su sertifikovani i možete se osloniti na njih kada kupujete naše proizvode, da ćete sigurno dobiti pravi proizvod, znači originalni proizvod s jedne strane, a s druge strane, ako imate bilo kakvih pitanja, možete se obratiti i njima, ako su zbog bilo kog razloga neki od naših kolega na terenu nedostupni. Imamo razne centre za obuku, bilo da se radi o MRO-u, održavanju, ili da se radi o RMO, da se radi o, da kažemo, automobilskom segmentu, ili ako pričamo o procesnoj tehnologiji. Znači imamo razne centre za trening koji su širom sveta. Imamo, ajde da kažem, i globalnu mrežu tehničara inženjera, jer danas smo zaduženi za ove 5 zemlje ovde u okruženju, imamo svoju tehničku podršku u Sloveniji, imamo svoju tehničku podršku u Nemačkoj, nakon mi možemo se sloveniti. Mi se trudimo da svima u proizvodnji izađemo u susret, da sa njima napravimo odgovarajuće sastanke, da li se radi o inženjerima u održavanju, menadžerima, da li u proizvodnji, da sa njima zajedno obiđemo pogone, da nađemo slabe tačke, da popričamo o tim problemima i naravno da im damo svoje mišljenje, svoje rešenje i sve to na zadovoljstvo. Kada pričamo o Loctite kao brendu, Loctite je vodeći i noseći brend u Henkelu, ako se priča o industrijskim atomizacijnim masama. Malo pre sam vam rekao da se radi o brendu koji je vrlo star. Prvi proizvodi su napravljeni u Americi i to je u prvo vreme bila njihova vojna namenska proizvodnja. Znači, neki drugi proizvodi su razvijeni pre Drugog svjetskog rata. Oni su kasnije usavršavani, tako da je Henkel u oblasti anaerobika, u oblasti silikona, u oblasti
modifikovanih silan polimera ili epoksidnih proizvoda, lider na tržištu lekova u svetu. Svi ti lekovi, sad sam ih ovako globalno pobrojao, oni se dele po strukturi koju imaju, da su to cinokralati, da su to anaerobici, da su to epoksidi, da su to akrili i tako dalje. Imaju svoju namenu u nekom, da kažem, segmentu proizvodnje ili održavanja, ali svaki od njih naravno ima i po neku manu. Henkel je na tome dugo radio i Henkel je na kraju došao do zaključka da je potrebno proizvesti neki lekovi koji bi bili u neku ruku univerzalni, koji bi mogli da rade i kao cinokralati, koji bi mogli da rade i kao epoksidi, koji bi mogli da rade kao jedno i drugo. I onda su došli na ideju da se proizvedu takozvani hibridni lekovi. Odmah kad kažemo hibridni lekovi, pada vam na pamet da su to neke nove tehnologije, ali odmah imajte na umu da se radi o dvokomponentnim lekovima. U ovom slučaju vidjet ćete da se uvijek pominju dve komponente slične i oni su napravljeni tako da mogu da vam završe posao ili da vam mogu da vam pomognu na različitim aplikacijama u proizvodnji ili u održavanju. Samo da vidimo. Sada ću vam prikazati jedan vrlo interesantan film. 3 grams of adhesive. 1 hour. 208 tons. Universal structural bonders, so strong, versatile, and durable, there's no limit to what they can do. Ovo je bio jedan kratak film u kome smo hteli da vam predstavimo neograničene mogućnosti Ovo je bio jedan kratak film u kome ste vidjeli primjenu našeg hibridnog leka u lepljenju 2 metalne površine. Posle samo 1 sata kraj lepog je dovoljno čustveno da je lokomotiva vukla ceo voz. Ovo se desilo prvi put u svetu da jedan lepak može tako brzo da deluje, da može nakon sat vremena da istrpi takve sile i da pokaže takvu žilavost. I ovo je bio najefektniji prikaz šta sve može da se radi sa hibridnim lekovima. Kao što smo malo projektu radi sa potpuno novoj generaciji lekova, koje se smatra univerzalnim lekovima, naravno su bili su patentirani, i radi se u stvari u unapređenoj formuli prethodnih lekova. U ovom slučaju vidjet ćete da se ovdje pominju 4 vrste lekova, oni su uglavnom kombinacija cinokralata i epoksida. Ovo je lepo 40-70 koji smo malo testirali kombinacija cinokrilata i akrila. Šta se dobilo ovim novim lekovima? Omogućio se fleksibilni dizajn, tačnije omogućio da se zlepe bilo koje aplikacije, izuzetno je pojednostavljanje postupka proizvodnje, pojednostavljanje i odbor proizvoda koji su potrebni za određenu aplikaciju. Vidi ste malo prostori, vidjet ćete i na kraju ovog testa, brzo se fiksiraju, brzo se stežu, imaju izuzetno veliku pouzdanost, trajnost i poboljšaju se karakteristike u smislu zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika, ali i ljudi koji se nalaze u okolini apliciranih lekova. Ovo je
grupa letkova hibrida možemo podeliti na dve vrste. Ovi letkovi 40, 80, 40, 90 su letkovi koji su za strukturno lepljenje ili, ajde da pojednostavimo, su letkovi kojima možete zalepiti najzahtevnije pozicije. 40-90 se proizvodi u dve varijante, 40-90 i koji je tako zvanoj prljavo beloj boji i 40-90 koji je u sivoj boji. Njihov hemijski sastav je potpuno isti, razlika je samo u tome što u ovom sivom obliku se može primetiti ako dođe do lošeg zamešanja komponenti kroz ovaj mešača. Mogućnost primjene su neograničene, ali su navedene samo nekoliko lepljenih znakova, zativanje lepljenja recepti, kao i primjene na zvučnicima, zato što je tamo povećani opseg vibracija i ovi se letkovi ponašaju izuzetno otporni na takve stvari. Ima još jedna vrlo interesantna stvar, da ovo su prvi letkovi gde možete da ih primijenite na vrlo niskim temperaturama. Imali smo već aplikacije gde se već na temperaturama oko nule ovaj lepak ponaša sasvim normalno, lepi određene materijale. Ima ogromnu otpornost na vlagu, na temperaturu i hemikale, zato je dobro za primjenu kod aplikacije koje su izložene ovakvim uslovima rada. 40-80 je isto pakovanje od 50 grama kao i prethodno, se radi o dvokomponentnom lepku koji je stoji kombinacija cijanokrilata i epoksida i on se proizvodi u dve varijante sa potpuno istom formulom. Ajde samo da pojasnimo ponovo, ova prljavo-bela varijanta se pokazala negde u nekim situacijama kao nepouzdano, zato što kad izađe ta tekućina kroz ove mešače, vi dobijete nešto što ne možete primetiti da je dobro izmešano ili nije dobro izmešano iz bilo kog razloga. Kad imate ovu sivu boju, kao u jednoj komponenti, onda ako vam iz mešača izađe neka tekućina koja je praktično u uniformnoj sivoj boji, onda znači da je to u redu. Ako izađe neka tečnost koja je sa granulama bele ili crne boje, to znači da taj lepak nije spreman za upotrebu. Ovaj lepak se pokazao kao izuzetno dobar za otpornost na udarna opterećenja, da kažemo, primjer, recimo lepljenje gume za metal, preko koje se nečim udara. Kod cijanokrata smo imali problem da se taj deo odvali, isti problem smo imali kod epoksida. Kad imamo kombinaciju epoksida i cijanokrata, onda je on izuzetno otporan. I ono što smo malo pomenuli, na kratko, svi ovi lekovi imaju mogućnost da zalepe dve površine razrodne ili istorodne površine sa zazorom do 5 mm. Ako vam kažem da na svetu ne postoji ni jedan lepak koji može da zalepi više od 1 mm zazora, 0,8, 1 mm zazora, a ovaj može 5 mm zazora, onda možda shvatite koje su njegove mogućnosti. Znači, ovde možete da zalepite površine ili da popunite rupe između dva materijala do 5 mm. Koje su prednosti ovih letkova 40, 80, 40, 90, odnosno na one epokside, akrile ili cijanokrilate, znači izvesna prilagođenost različnim podobama, omogućena fleksibilnost izvedbe, pojednostavljanje postupka proizvodnje, brzo i efikasno fiksiranje i naravno zaštita korisnika i naravno zaštita okoline u kojoj se nalazi. Postoji druga vrsta letkova koji su namenjeni pre svega za reparacije, oni su nešto brži od ovih letkova i tu se radi o proizvodima koji imaju oznaku 40-60, 40-70. Ovo 40-60 letok ima, mi smo ga ovde preveli kao izdržljiv 5-minutni letak za popravke, on je najsličniji našim prethodnim epoksnim lekovima, takozvanim 5-minutnim lekovima, recimo proizvod 30 ili 30, kako ste nekad imali listike. Brzo se strenjava, to sam za manje od 5 minuta, za različite materijale, dobro strenjavanje zazora i, kao i kod prethodnika, dobra otpornost na vlagu, temperature i hemikalije. Kod upotrebe ovog lepka nije preporučeno da se na vrhu stavi mešač, što su komponente nešto gušće i najbolje istisnuti ovim klipom obe komponente i zameštiti ih ručno. Kad zameštite ručno i dobijete istu boju, istu sivu boju, onda ga nanosite. Kod lepka 40-70, koji mogu reći da je najzastupljeniji trenutno na tržištu,
iako se prodaje za manje od godinu dana. Imamo brzo fiksiranje, znači za manje od 60 sekundi, za manje od minuta imat ćete inicijalno stezanje lepka. Izvanredno se pokazuje i na metale, ali što je jako bitno i na većinu plastike i gume. I on također popunjava razliku 5 mm, odlično ponosno malo temperaturu. On ima u sebi ovaj klik koji nam pokazao Dragan i u kutiji kada se kupiralo imate 4 pušača, što znači da možete sa tih 11 grama koji se nalaze ovde da zalepite dosta toga. Zanimljivo je da u ovom filmu koji sam vam pokazao, koja je jako zahtevna pozicija i koja trpi ogromna opterećenja, korišćen baš ovaj Lepo 4070 koji nije namenjen za takve stvari, nije već je namenjen za, da kažem, popravku i dekoraciju. I kod ove grupe proizvoda imamo odličnu prilagođenost razvojnim površinama, brzo fiksiranje, pojednostavljen izbor proizvoda, dugotrajnost, pouzdanost popravki i povećanje mogućnosti za popravku. Zato se ovi naši proizvodi zajedno sa drugim proizvodima koji se koriste u žavanju i prvoj gradnji, sa raznim proizvodima za očišćivanje navoja, sa raznim proizvodima za crno zakrivanje, za ravno zakrivanje ili anti-size proizvodima, ovi naši proizvodi su naši primjerno u održavanju i u prvoj gradnji u mnogim fabrikama, iako, kao što sam rekao, hibridi su na tržištu tek od prošle godine do juna meseca. Ovo je jedna tabela koja je vrlo interesantna za neke od vas koji će se baviti primjenom ovih proizvoda, gde su vam stavljeni naziv proizvoda, čemu služe, koja je njihova boja. Kao što sam rekao, 4090 i 4080 se nalaze u dve boje, prljavo bela i siva ili nepravilna i siva. Inače se radi o potpuno istoj hemijskoj recepturi. Svi lepkovi su u kombinaciji u razmeni 1:1, osim lepka 4070 u kombinaciji 10:1. Takođe, svi lepkovi su u kombinaciji cijanokrilata i epoksida, osim 4070 je kombinacija cijanokrilata i akrila. Vidite po radnom veku ili obemnom stremljavanju da su to vrlo brzi lepkovi. Vidite da mogu da lepe velike zazore i nama postoje različita pakovanja, a ovde u Srbiji se uglavnom prodaje pakovanja 50 ml za ove 4080-4090, od 11 ml ove 4070 i od 25 ove 4060. Ovde nije prikazan još jedan hibrid 4092 koji je vrlo brzo stekao slavu zato što je jedini koji ima sertifikat za primjenu u industriji medicine ili farmacije. Kada je u pitanju konstrukcije ili popravka, mi imamo razne informacije sa terena koje su vrlo interesantne. Rešavamo probleme koje su korisnici imali sa drugim lepkovima ili sa našim lepkovima, ako su bili u pitanju poteškoće pred lepljenjem, ako su imali problema, naročito od nekih drugih proizvođača sa bezbednošću radnika koji to rade. Ako je bilo potrebno zalepiti proizvode sa velikim zazorom, to ranije nije bilo moguće. Postojali su razne druge metode, ali ovo je praktično najbolji mogući izbor. Našli smo svoju primjenu i tamo u industriji ili u prvoj gradnji gde ljudi nisu imali vremena da čekaju da lepo pogledaju svoje, da su svi, da kažem, biti i jači lepkovi, moraju da se čekaju po dan ili dva da stegnu. Sad imate lepkove koji mogu za 5 minuta da vam veše to. To naravno nešto košta i mi smo tu napravili praktično ogromnu uštedu od ljudima koji se bave proizvodnjom ili održavanjem. Dragane, mislim da je vreme da vidimo šta smo uradili sa lepljenjem. Ako mi smo se puno ishvalili protekli pola sata, ovo smo zalepili pre nekih 25 minuta. Znači, vidimo šta smo uradili. Sad, za to će mi biti potreban neko da mi asistira. Profesor Božić, možete mi ne dobro? To ćete sad mi rekli. To ćete sad mi rekli. Eto vidi.
čak i posle pola sata čvrstoća je impozantna. Znači, nije moglo doći do toga. A profesor Božića sam izabrao ne samo zbog toga što je komponenta, nego zato što je profesor sa mog omiljenog fakulteta, je čisto da ga pozdravim, da se zahvalim što je svojim prisustvom ovaj stup učinimo još bolje. Hvala vama, nadam se da sledeći put neću biti manje glasa. Da ćemo i u drugu. Toliko od nas. Za kraj, da li ima neko pitanje? Hvala vam.